У нас нет. Нет, просто Чувашское государство объясняет. Тут в оформлении нет, еще не сделали. То есть очень у нас тут проект за проектом, сейчас еще проект Нарспи вот большой, да, поэтому тут просто не хватает времени. Здесь по одному. Кули и вот эти символы, означающие что? Это наш национальный герб. Это нет, там 3 солнца, на фоне желтого красное дерево стоит. Вот. Это Ну, задумка была давнешняя, скажем так, когда... Не-не-не, все на чувашском языке. Чувашла? Чувашла. Чувашла. Соғыстан берін тақшанақын деп бұшланымызым. Шау әліхи, авалги, берін бұлны сырма көбісім, мүллевізім қаланы дезе. Шауынба мана биде шау туйым авалги инструментсіне шенерен чырт сарасы, ман шуралзыға каритада Кыргызстана шитсен, ебір көрдімір бұнда мүлле томразыне, бірін әліхи, бірін бігех візім, шау Кыргызри томразым, бірін чуваш томризм мүлле болны. Шауынба Чолпон Йылдыз конкурсра бұлза көрдім да, бұнда тәлінмелі шинзімбе балашым, тада үті тәрік чәлгейлі қалықсымбе көрзан манавызым қалазықтар тұрыш Алтайран бүлчында жауынбеке бір пырба айырлаған аржинзім деп бірінде болмана қалазықтар тұры бізен жыржуынче Алтайра мүлі тузаяны шак шауында күнда келзене бінде түрек шутларымда мінрен чертме болады десе вара мускава гайза мускаврайында шутларым бұрында шауынбек халық сен инструментсіне тываган мастерсін бе бізім манагалар чувашын мүлі инструментсін бұр шауына езі келдесі вара чуваша шыразаду пром Виктор Чернов дегенне бірін бұрченде шауынбек остажы ол нумай жол хуши авалги чуваш инструментсін бе эшлейненде пәлдер бол бірін кенеге декларма бұлдар жөнде онда тәрлі инструментсіне мүлле думалыне кытартны шау кенеге негізі ғайзайып мускаври осташысыны кытартырымда осым қалашы туза бара пұрдызы шауынбай бір тума бұлдардымы кәслеп сырме кубыс тудардымыр үті да онда шықлетсем тәрлерен том шықлетсем Пури бірле бірін вадыр херах инструментранда нумайрақ бұл жәнде. Но шау инструментсін бе ебірінде авал мүлле болны шауынбек кітартмарымыр өзіне. Паянғы чывашсым мүлле ойлама бұлдарашы, мүлле калама бұлдарашы шак инструментсін бе дезі. Шауынба ман ұтларақ інде чываш манзага бұшланызым, бірін күнда нумай, баян хулари, шамрықсым бұл ішінде. Үтларақ бірін жүреше шамрықсым. Шавзым мүлле күрашы чывашсын едізіп. Ман кітардас келе чывашсым шиіріп қалық болын десе, чывашсым бойлы қалық болын десе, чывашсым ослы қалық болын десе. Шауынба да шағынбек инструментсін бе, эшлесіне ман малылы да адаландарас келетіні. Филармонинже шағынбек остажы дыцағынде авалки чываш инструментсіне үтті жерде мүлі вейлы дума бұлдарашы. Тен Кыргызстана, тен тударзым батне кайса, тен пушкырцем мүлі ешлеші, мүлі дума бұлдарашы авалки инструментсіне. Шавзыне шуда илзейінде чываш кеввине малала адалындарас келет. Чываш юрри, чывашсым шавынбек хойзымбе мұқтанза, хватлын малала адаланчырдызы. Başlı Mehmet'in kompozitörü Caskan'ı композитор бол нумай калас келедінде пырмаяқ бол те бұл задухры бол бірін ябалы лайық те лайық мар оны калама евр денебек нумай вағыт иртсенчеш ден шағындан пыр юры юлзан халықра
бара калама булайт пирн ябала пулжа духры лайык тезе. Эп шаунбек шутлап хал паян гигун эп калама булдар эмас пирн бол пиде телмеле ябала дезе. Пирн паррамыш теле болненде шау элихи инструмент сымбе музыкчасне калама врендеси. Өзем сяна жинжа хозне кадарца шаунба еп шутлап ку паррамыш пирн паррамыш удым жеш. Шаунба малашне еп шутлап шау чываш элихи авалги инструментсым бізім чарылзе пирин паянги бурнышра пире тада нумай хват парса пырыштезе. Вот режиссер сказал, что хотел модернизировать, то есть смешать старую. Доп кевизем лайх пульчерде зенде бутлаши немехте шутламан дес булат чунран ман чунинжен паянги чываш ширин бірімі шамерде бурнаган чывашын милле түйімсен бұр шавна ебі хамын кевізінже тартма шутлан енде. Урықман демекте жүк. Будущие планы ваши, Ну, пирн... как композитора. Сейчас, подожди. Секунду, мы скажем. Кене, ладно. Чувашра премаш, чуваш мюзик или лартма булдардамырынде пирн бол нарспи, Вильямзер нарспи деспать бол Константин Иванов пирн классик поэме бе ширне ябала, шене был ытлара хулари чуваш сене каялла чуваш патне шаварма пулыш ренде манжутпа шене чуваш паянги чуваш милле бол десе шаунбай бір шак мюзиклзым халыға килишнине шудайлзенде малала да шаунбек мюзиклзым лардашын чувашла ол пирн пиденумай халық шүрейдінде кашнинжех туп-тулли пирн залзем шау электенде чуваш ол юратны юрра кеве паяндана юрада чаунда шак жанрай бір малла адалындарашын. Будущее чувашской культуры. Да. Да. Ага, салам. На ваш взгляд, по вашему видению, нынешнее состояние культуры, чувашской культуры, и что вы планируете со своей средой, именно среди культуры, сделать, чтобы поднять на какой-то следующий уровень? Ну, чуваш культуры ман жутпа паян был адалан забирать пектойнать. Меншендесін вот хамайлзене вуны жылгуши, чуваш филармонии директорын жешлеп, вуны жылгушинже пирн нумай, шене ябалаземе бір кунда тума булдардымыр, шене ябалазем творчество енебе жишмар, кунда ыты пурлых енебе де, лайхрах пирн аппаратуры пурнде, лайхрах инструмент сәме бір илме булдардымыр шаунба мана дуйнать чуваш малла адалан забурать пек дуйнатынде. Тада мана кележет шене шамрыксем, хулари шамрыксем, чуваш культурыне адаландарма қызыкланашы, візін эшлес комоледе, воеде пиденумай, шаунбай чуваш культурине шутлап, ну, пағабінде шаундек ол малалла адаланмалы халық деді. Такой интересный момент. Почему-то он развивается только в Казахстане и на Алтае. Именно соединение, синтез этих двух вещей. У меня ощущение, что, на мой взгляд, подразумевает какой-то протест, да? И вот шаг пирненде концерт зале, ебегунда буны жылгушы эшлеп, тұржапыр, пирин сагыр коллектив, музыка коллектив ебегунда эшлейт, лайхи де бур деспайт, назары де гунда бур, анчақта шамрыксым малалада чуваш музыкине адаландар астене, мана ол пидевыйлы савындарат, пирин шене шамрыксым килзе тухны шагында малла эшлеме вой барат. Еп шутлап шидес вғытрах ебір шак залдран, шене залды жағырап бұрдызы пирин планзым бызык, шагында чуваш шаржуынже, чуваш
теп хулынже Шубашкарда чынжан музыка центры доза хурашны бір шагында.